Hello, in lo dam tlangem o virus sky oilo kan ti kha. Mani deuh khan computer kaleya game khel video editing le programming ti na tura ka remkhawm ania. Ka unboxing video kha in mantak le milo en sakton nia. Ka part than sang te hi han review non le ta ila processor tan hian Core i3 9100F ka manga RAM atan hian Corsair 8GB panhi 2600 MHz apanhi in 16GB dual channel in rana. Motherboard atan hian MSI B365M Pro VH ka mga Windows installation ti nan hian Samsung 970 EVO 250GB NVMe drive ka mga graphic card hian XFX RX 580 8GB version zawk ka mga chuan a storage turatan hian Toshiba 2TB 2.5-inch laptop hard disk chuang kanei kamang thunga chuan a power supply atan hian EVGA 500W ka mga chuan a vai khawngaihin nan hian a cabinet atan hian mid tower ions K10 kamang ama saberi na processor hian soi chiang deuh ta ila i3 9100F ka mga at hei atira ka leitir chuan ka tiswal deuhem o ka tia at lom em awangin thil danga budget ka allocate nim thei zawk nan ti ril rupuwa ka leiania mase kan benchmark nu dewa le internet ate a processor ama ai sang zawk man to zawk tenena a gaming performance te ka en nuwa multitasking na turan nilem lo boka i9 nena comparison video po hian a core le a thread at lem awangin CPU usage hi a insan le viawa amaro chu a frame rate ve thunga hi chuan a in thawh overload ka tan Cinebench 23 zawk ka mga benchmark nan heta hian a score po 1567 lai score thea hei i7 4th Gen 4850HQ le i7 6th Gen 6700HQ in kara a ranking hi aron tlani aman hi cheng sang rugvelek ania processor chakthave tak chu ni in kashia a gaming video capture nan hian AMD software ron chom adrenaline ti hi kamang bea a frame rate en nan le capture nan hian fraps kamang ama saberin na larde boka PUBG lo enila hei a PC version zawk mobile nilo ka ania a frame rate hi karin ai na smooth te mea a settings hi avain a full theyang berin ka seta 1080p resolution a chuan chuti chungpo chuan 60 hi chu apel de reng ani adot lea chuan Modern Warfare 2019 version zawk ka test lea hi po hi settings song ka ti full po in average frames per second hi 80 to 105 a hol thea ama ai chuan ka kill death ratio po a improve pha khop mai adot lea chuan Star Wars Battlefront 2 ka tesa a game hi tantira hian 10 minutes stutter dewa processor in azo thalo ni ka ring deuh mana mase reload te kan nga nu in 90 frames per second chu apel deuh chara smooth deuhin ka khel thei ni ka strategy game khel nin theilo Total War Warhammer 1 zawk han ka tesa a settings si ultra settings in ava in ka da chuan chuti chuan unit tam theina ang ber tur map ka select frames per second hi 90 and above inaran thei char ne po hi game pani struggle deuh hekna kania a frame rate so zawk to Ghost Recon breakpoint hi ania hei maximum settings ultimate te mani khamia khan ka set theilawa mase ultra settings 1080p kada hian 60 frames per second noi lampanga average in atla atobera chon Microsoft Flight Simulator 2020 hakaran china he game hi demanding khop maya
medium settings kada settings chen hi katin hiam boka chuti chungpo chuan 40 50 hi pel manglo 14 hoi lampang 30 te thla chu mai baka avari ring nge kate thawna chu mase kan ngai thla chiang chu ka computer tang ri fan ri lo dia ke po achem lum thaham ham khop mai mase temperature te kan check thua ka rinai takin an sang lowa 70 across sang ani lo mase stock cooler che ka mang box ya hemi ngem ni chuan push lutuk achi loin ka ria khate kha ka benchmark performance mu thei tlangpui te chu ania aman hi cheng singli vela ka khungleng ka titakna in hard disk kha second hand ka manga kamis kha maintenance second hand lo manglo taila 30 taila 128GB SSD ten ni ka thak zo ka ngai mela amaro chu ka soidu zo ka chu 40,000 vel hian I computer thapa ngai takarem theya aman to lutuk i70 te ang tele Ryzen lampang hi kamel thiat vak lawa Ryzen a po asang lampang te le khating vel kha han aim kher lo po hian game 1080p hi chuan ultra settings in pa ngai dewin tunna gen thar ho hi chu ala khel the vekani ti ha hemi video tang hian in share tan ka duni tunai computer ram a yatlom si chaksi emo atuk pui ang hian karem thei inti chuan khawngaihin comments lamah te min lo shil ula kipon hei aya tlom hei aya chak hi chu ahar sa ka ti viau tak na in idea ni tha tak tak inom karinga kan lain soi pui zel tura nga yang in lo dam tha theu don nia mun thau le